Poštovanje 16-terac, u današnjoj emisiji pričat ćemo o dovođenju potencijalnog levog beka u Partizan iz Crne Gore. Nije to nikakav problem, znači to je jednostavno normalno dovoditi iz manjih klubova, ali po meni šta je problem? Sigurno je dečko kvalitetan, sigurno da on ima svojih kvaliteta, ali jednostavno zašto se odustalo od prakse koja se godinama i godinama i decenijama radila što se tiče Zvezde, što se tiče Partizana, što se tiče Vojvodine. Ja znam ranije da su moji neki prijatelji koji su igrali u Radničkom iz Niša, u Mačvi Šabac, znači čuje se otišao je u Vojvodinu, čuje se otišao je u Zvezdu. Sad, znači Partizan, ne znam i ne verujem da nema potencijalno kvalitetnih igrača, na primjer u Voždovcu, da nema potencijalno kvalitetnih igrača za Partizan u Čukaričkom, da nema igrača u Spartaku u Subotici, da nema igrača u Radničkom iz Niša, u Radničkom iz Kragujevca. Znači, uopšte ima 16 ekipa i to je normalno, to je od uvek tako bilo i u onoj šampionskoj generaciji Zvezda je dovodila iz Radničkog iz Niša, Zvezda je dovodila iz drugih klubova iz prve lige. Znači, on se pokaže u prvoj ligi, igra sezonu 2, Zvezda ga uzme. Siniša Mihajlović je došao iz Vojvodine, jer tako? Znači, ranije i onaj Pantelić mali je došao iz Vojvodine. A Kežman u Partizan, dobro, on je i njihovo dete, ali je bio u Sartidu iz Smedereva pa su ga vratili. Nemanja Vidić je bio u Spartaku i Subotice pa su ga vratili. Znači, ne razumem, Partizan je iskopao igrača iz kluba Dečić. Znači, ok, ko prati fudbal, on otprilike je čuo za taj klub, zna šta je, ali ko ne prati fudbal, to prvi put čuje tu informaciju da postoji klub Dečić. Šta je to? Ja ću vam reći, ja sam bio na stadionu Dečića, to je u Crnoj Gori, oni su iz mesta Tuzi, koji je pored Podgorice, oni faktički nemaju stadion. To je travnata podloga, sa strane su neke smešne tribinice i nešto okolo, autobusi se parkiraju, kamioni, auta i tu igra prvoligaški klub. Ok, da se prežvakati situacija da su doveli kao Vukotića iz budućnosti iz Podgorice. Opet je to prvoligaški klub i u bivšoj Jugoslaviji i uopšte ovako u Crnoj Gori i Sutjeski iz Nikšića, to je ok. Ali vi dovodite iz Dečića. Znači, to vam je klasičan, tipičan primer guranja dečka, agent, znači, gde se tu Mijatović našao ili Danko Lazović, nebitno. Ne branim ja ni Mijatovića, a ne branim i Danka Lazovića. Nemojte da sve se svrstavate na jednu stranu, oboje su iste. Samo je tu pitanje interesa ko će da predvlada. Iz Dečića ti dovodiš, jer nemaš kvalitetnijeg beka u Radničkom iz Niša. Jer nemaš kvalitetnijeg beka u Radničkom iz Kragujevca, u Voždovcu, u Čukaričkom, jer nemaš u Vojvodini beka, jer nemaš u Spartaku i Subotice, evo sad oni idu u prvu ligu, znači tu Napredak Kruševac, nemaš nekog momka koji je 19-20 godine potencijalan. Jel radi ta scouting služba? Šta znači scouting služba? Da vi imate jedno 10 skauta ili 5 skauta, ali taj jedan od tih skauta ima još 10 svojih prijatelja, drugara koji za njega rade. U kom smislu rade? Ja gledam neku utakmicu, znači druga, treća liga, pa primeti malo nekog dečka da je dobar, da je brz, da radi gore dole, da je dobar u duelima, da priča na terenu, da je jak, predložim svom prijatelju koji je skaut. Dođi da vidiš, imaš dečka jednog. Znači, on njega prati 1, 2, 3, 5 utakmice i predlaže Partizanu. Uz njegove sve reference, znači ovakav, onakav, ovoliko težak, ovoliko visok, dođite da ga gledate. Onda Partizan šalje svog čoveka da Partizan gleda i onda zajedno donesu odluku da ga angažuju. Ovo je tipična kombinacija. Ko prati Dečić? Molim vas, ajde, ko prati Dečić? Da li neko od vas zna Dečić, taj klub, koji je zadnji rezultat imao? Predzadnju utakmicu, koliko je igrao, šta je igrao? Ko je na tabelu? Da li zna Dečić? Ma dajte, znači to je tipično uvaljivanje u Partizan, dečko što je sigurno normalan, ali taj iz Dečića, šta mislite, kad bi došao u Radničkom iz Niša, jel bi imao on minutažu?
Pa čisto sumnjam. U Vojvodini, u Kragujevcu, pa čisto sumnjam. I ti njega dovodiš u Partizan. Znači, zato Partizan propada, zato se to radi, zato što ti dovodiš neke anonimuse tu koji je, ja opet ponavljam, ništa lično protiv dečka, ne znam ga, sigurno je dobar. Čuo sam negde omladinski reprezentativa Crne Gore. Ma dobro, ali reprezentativa Crne Gore, tamo pola reprezentacije iz Podgorice i iz Sutjeska Nikšić iz 2-3 kluba skupe, ali Partizan treba da dovodi iz Vojvodine, Partizan i da plati, Partizan treba da dovodi iz Radničkog, iz Kragujevca. Imate malog dečka koji je sad iz omladinaca, ulazi tu da bude u prvi 11 ili da bude u protokolu u prvom timu, znači njega skautiraj pa za godinu dana ga dovedi. Ovo je čisto glupiranje, uvaljivanje, opet ponavljam. Srpski fudbal je pojela menadžerska kombinacija, agenti, menadžeri guraju sad i u reprezentaciju i Veljko što poziva ove iz Super lige, to su sve igrači koji su jednostavno agenti ih guraju, tako da jednostavno nije to. Dok se Partizan ne vrati svoj staroj praksi što su radili Zvezda i Partizan i Vojvodina, da dovodi igrače. Kao što Radnički Niš, odakle dovodi Radnički Niš igrače? Treba da dovodi iz Aleksinca, iz Leskovca, iz Radničkog, iz Pirota, znači iz Dinamo Vranje. To je, Radnički je taj nekako, Radnički Niš je sa juga Srbije, on ta neka prva stanica tom kvalitetu, pa kasnije ti ideš dalje. Znači, Kragujevac treba da dovodi iz okoline, iz cele Šumadije Kragujevac gravitira. Beograd već treba da gleda Zvezda Partizan, treba da gledaju Kragujevac, Niš, Subotica, Zrenjanin, Šabac i okolina. Tako da, jednostavno, nigde ovo ne vodi. Ok, oni će njega napraviti nekako igračem, ali to ne vodi ničemu. Hvala vam što pratite 16terac i